dingana nosenza ngakhona ayiqedile mamu sizwango khumbule ephakameni imini yesabatha ibenhle kwabangcwele kwaphinde kwahla umhla ka29 ku July 2023 namhlanje ekseni singena ngasi sibingelele sithi imini yesabatha ibenhle kwabangcwele nakuse ngithi sikhumbule ekuphakameni uhlelo lelo sikulona sikhumbule ke emlaleli ukuthi ke njengoba singena nje ngisacinga lapha ya umfoka amadlala umjinti odlale ibika lethu hayi nange ngiyamthola sikhumbule uhlapha uzosithola ku Facebook page wethi nanda 88.4 FM uphinde futhi usithole ku Facebook page yethu sikhumbule ekuphakameni phinde futhi usithumele imiyalezo lapha ku WhatsApp 0687649969 0687649969 azoke umjinti umfoka amadlala uye lapha kuthiwa ngidala uNkulunkulu sesiphezulu kwaloko uhlelo manje singenile sikona umhlangano kaJuly sifika ngasemaphetheleni umhlangano kaNkulunkulu ngenyanga kaJuly sesifika ngasemaphetheleni manje sithi sizobheka ukuthi ngabe ke njengoba sawuqala umhlangano uNkulunkulu uhlobile yini ngathi njengoba kuthiwa uhloba ngathi kuze kube kathathu nje ukwazile yini ukuthi ahlobe ngathi njengoba ke manje sesifike emaphetheleni nayo kodwa ngaphambi kokuthi singene ohlelweni ake sibingelelise lapha yasina umfundisi uJesu Mhlongo sinaye kanye nobaba uSandile wakamandla mfundisi siyabingelela kubo bonke asebevukile abalalele bavuse nabanye namhlanje sithi imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele amen wakamandla isabatha elibusisekile eManazaretha wonke emhlabeni wonke jikelele nabaleli benanda FM mfundisi siuqalela umhlangano sawuqala sakhuluma ngawo uqala sifike ngasemaphethelweni manje kuthiwa uhlobile ngathi kathathu umnyaka omunye sikhumbuza abalaleli ukuthi ngoba saphathwa sacolonizwa saphathwa bezizwe sagcina sesilandela konke kwabo nekhalenda labo nenyanga seke sisho ukuthi njengoba sethi uJuly nje kusuke laphi umhlangano uzutholele ligama nje hayi ngoba kuumhlangano wayo kodwa manje isimo esingaphansi kwayo siyazi ukuthi unyaka uqala uma kuyihlobo kuqala kuqhakaza kuqala izitshalo ziqhakaza kuqhakaza konke ngesikhathi uqala ngoJanuary le emazweni asenhla kubo kwaleli calendar kusuke kuyihlobo lingena ihlobo kuqala izinto hayi kusuke kade kuphela ubusika bona unyaka kahle hle nangokweBhayibheli le phesheya uqala ngoApril njengoba suke sithi iphasika kusuke kwama Easter kuqhakaza yonke into bona basuke bewuqala kunyaka kahle hle nawo ingakho benza lento ekuthiwa ama Easter nje ngoba kusuke kuqala konyaka nathi ke ngala unyaka wethu uqala ngo August phakathi uyakuya ku September bese kuvele kuhlanganiswa ke kodwa kuvele kuthiwa hayi uqala ngoSeptember unyaka kusuke kuyila uqala khona ke ngoba kusuke kungena ihlobo nathi ihlahla iqalile ziqhakaza kuvela isiqalo sempilo entsha ukuqala konyaka sengithi ngicacise leyo ngoba manje abantu abaningi sebenalo ulwazi sebebuye bethi hayi nina amaNazaretha indaba ngoba sithembe nini ukuthi ngizobuyisela izinto esimene sasizona nibuyisele izinto emasikweni manje nani nisahamba nalento yabelungu cha phela ikhalenda lokusebenza leli kahle hle so vele kusetshenziswa lona makusetshenzwe kunekhalenda lokusebenza bese kuba ke khona ukuthi ke hayi ke nanti ikhalenda lethu lisabantu
hayi bengithi angidlule nje lapho ngicacile lokugqilaza aha ikhalenda lokugcina okay lesizwe siqale sisuse kanjani kumdali waso aha bese disconnect nomdali waso siyabaphambanisela izinto siphambana nemvelo kube lula ukuthi uma sebe disconnect sibaxhaphaza kalula ileyo nto nje ngempela mfundisi siyabonga ke sibonge kakhulu ukufika kulolu suku ngibonge uNkulunkulu wasekuphakameni ngicela ukuba ngithethelele ngize umoya ufutha engathi ngase ngiyikhumbuza incwadi engihlale ngiyifunda ukuphikisana kobula ukwale khona intwana egijigijima la kulezi zinto kuma social media ezikhuluma ngomsebenzi esiwukhulumile kuthe sengilungisile ngithi hayi ngizophendula ayisingishaya incwadi kepha ukuphikisana kobula ukwale angizophendula okunye engifuna abakwazi abantu ukuthi umuntu uma ekhuluma anonaka ukuthi unabo nobufakazi umuntu uma ekhuluma esehlathini okwazi ukuthi nalento yakhe iyihlathi ngikhuluma la ngihlele studio Nanda FM inegama umone ekhuluma ecashile nje ingoba akazazi ukuthi okabani umuntu ongenamnini wakhe ukhuluma noma yini akhulume nezinto ezihlambalazayo uthi uShembe kuyasaba sitshela ukwalana kwabo azizili kuzokhuluma ngokwalana la sizokhuluma ngobuhle bokukhonza uNkulunkulu ngoba ukwalana akho umuntu ozomfaka ezulwini eke ngicaphuna incwadi ngingakaqali ukungena endabeni wona namhlanje sizobuka ukuthi sizothi umuntu ngamunye akayihlole ukuthi akukho la ihambe kabi khona yini uma nginesikhathi ngizocaphuna enye yeinkonzo esikhunjizwe umfundisi yenkosi ilanga emzini osekuphakameni ngiyocaphuna leyo nkonzo ngiyocaphuna leyo nkonzo esikhunjizwe umfundisi uNtombela ngizogijima phezulu kwayo ngoba ikhuluma kakhulu ngalento ekade sikuyona eke ngifundele encwadi ke khona kuTimothée wesibili kodwa namhlanje ngiqala ku11 ngize ngiyofika ku16 ithi ke lencwadi likholekile lelizwi lokuthi ngokuba uma safa naye siyakuphila naye futhi uma sikhuthazela siyakubusa naye futhi uma simphika naye uyakusiphika uma singathembeki yena uhlala ethembekile ziphika bakhumbuze ngalokho ufakaze phambi kaNkuluNkulu ukuba bangabi ngamazwi okungasizi lutho okuyincithakalo kwabezwayo kwabezwayo uma nilwa ngamazwi incithakalo leyo asizili uzoshumayela incithakalo la mfundisi ongakayilokhoze ongakayivali singena ohlelweni ake ngikhulume nje ngiphumela obala ngoba seseke sayikhuluma lento ikhashana uyikhuluma futhi sifike sikhulume la ngesuke sikukhuluma isuka ke indaba njengoba ngimemezela nje ngithi khona o Facebook page kukhona o WhatsApp group kukhonani bese kuba khona abantu abangangeni mhlawumbe la kulezi inkundla la bezosithola khona kahle mhlambe ku Facebook ku YouTube ikephi bese umuntu ayokhuluma eceleni asaba khona laba bathi bakhuluma amaqiniso basabalalisa amaqiniso la ngama voice note asebebaningi kodwa manje bese uyaxaka ukuthi yindaba leli qiniso lakho lingangibheki ngqo lakhuluma nabanye abantu eceleni sikwazi sikhipha inamba la uthi nayi inamba uzongithinta la makhona ongakuzwanga kahle uzongithola la akukho nje ukucashile esikwenzayo konke sikubeka ubali ukuthi mawusidinga uzosithola la singaqinisisi sibaphendula hayi ukuthi wasingangena ukuphikisana yabo kodwa nje mawungidinga namanje njengoba sikhuluma nayi inamba ikhuphi la 0687649969
acashe umuntu angafuni ukuzokhuluma la emoyeni angafuni ukukhuluma kusikhumbule ekuphakameni khona uFacebook page ungafuni ukuya lapha mase siposte ivideo ku-YouTube ungafuni ukuya lapho bese uqhamuka eceleni uthi wena uzotshela abantu amaqiniso noma kukhona izinto eziqondisayo cha siyatholakala akukho la sicashe khona 2 lamaqiniso athi wena awakhulunywe uthi wena asikhulume izinto ezizokuqhatha singakhulumi izinto ezizobuyisa ibandla ngoba bathini njengalo kade ethi ukhuluma amaqiniso uthi asikhulume imlando yokuthi kwaxatshanwa kanjani manje le nto izosiza ba ukuthi kukhindaba ukuthi kuze kufike ekutheni kuyasa basitshela ukwalana kwabo bathi usho njalo uShembe kuyasa basitshela ukwalana kwabo maye lokwalana ubani okugqugquzela uShembe methi akukhuluma ngokwalana kwethu manje ke khona abantu abaphatheka kabiki ekutheni asikhulumi ngokwalana bona bafuna khona ukuthi yindaba nina ningakhulumi ngokwalana nikhulume ngokuhlanganisa ukuthi hayi le nto leya iyenzeka inkinga lento sike sakhuluma ngayo ukuthi abantu imndeni yabo ithi mayixabene bahambe bayoguqa kuShembe ukuthi baxabene bona njengemndeni bacela ukuthi uShembe alungise imndeni yabo kodwa mase kuze ezintweni zakaShembe bathi akukhulunywa ingxabano yakaShembe ngakhuluma ivali izosikhatha noNkulunkulu ivali basho njalo ivali bayazuza mhlawumbe ukuthini ivaleni izosikhatha noNkulunkulu manje ukhuluma manje asikhuluma kaNkulunkulu manje akazwakala ukhuluma asiyivali ukhuluma eceleni ngombhobho ke asiyivali izosikhatha noNkulunkulu asikhulume le nazo angiqhubeke neBhayibheli khuthalela ukube uziveze uthembekile uNkulunkulu isisebenze esingenamahloni esiqonda kahle izwi leqiniso kepha ukukhuluma kwezwe ukuyize ukugweme ngokuba bayaqhubekela phambili ekungamesabini uNkulunkulu nezwi labo liyakubhibha njengesilonda esibhucukayo abaphakathi kwabo ngoHenewu noFiloti abadukileyo manje na ke sisendabeni kaJulayi ngenzela ukuthi abantu bayilalelisise khona nje ngicela ukuyisho ngicela ukuvula amehlo emzini wasekuphakameni 1963 abafana abangewona abangaphakathi enhlanzini sasibabili kwakuumfana waka Ngobese eMandeni nami besibabili behlala esikoleni mina ngihlala eSipoli ubengasondeli kakhulu ke einganeni zenkosi ngenzela ukuthi azi ukuthi umuntu mangikhuluma la angikhuluma into engiyiphuphile mina bengisondele kakhulu einganeni zenkosi kuthe sisahleli kwafika umfana wesithathu wakaMsani obehlala kumama Msani umama kafika kade abamazi ufika kade ngenzela ukuthi azi lo ukhulumayo ukuthi ngizalelwe kuphakameni kwase kufika abafana ababili bakamvubu uJabulani noMsa sahlala ngaphakathi kodwa phezulu kokuba kunjalo ngasondela kakhulu into adala ngisondele kakhulu ukuthi ngangihlala noma ibisi wefika ngasenkathekweni kamama Khoba amemeza athi wembizo igama engibiza ngalo lelo wembizo uyena yedwa akekho umuntu emkhuza mememeze kuphakameni wembizo ngisesipholi upheka ukudla okumnandi ke lapho ufuna mina ntambama ngo6 uzongimemeza ufuna sihambe siyolayitha endlini kababa mkhulu ngilale khona ekseni siyocisha ilantela endlini kababa mkhulu ngenzela ukuthi bazi abantu ukuthi engikukhuluma ngikuphuphile mina uma ngigula ngangihamba ngiyolala endlini kababa mkhulu ephambi kwendle emhlophe abantu engikhule nabo ngeke ngababala ukuthi obani nobani abanye babo sengihlonipha ubabiza ngamagama ngoba bagcine bephethe ibandla kodwa ngikhule nabo sashaya insimbi ngakhulela kuphakameni ulayini wokuqala wenyanga ezulu wesikoti kwaba yithina ngakubalela amagama umfana kaMadlala uzakhele
umnewethu omdala uSithando Khoza Chris Phakathi oqunene omzika ifani Mthethwa sibe ulayini wokuqala ngifuna ukukhuluma labazi abantu sibe ulayini wokuqala wenyanga ezulu esikotshi kungekho sikotshi kukhona injobo nasenjobeni yayincane enhlangakazi inyanga ezulu iqala ukufika khona yangifica ngisesitolo ngisebenza nobhuto omunye wakaShembe ubhuto umuntu omuhle ngangisesitolo ngaleso sikhathi ngizwe kukhona othi akakwazi awaziwe ebuhleni uthi awaziwa siba abantu uthi usekubuzile wathola ukuthi akekho kwaziyo ofika ngase ngibuka yena ukuthi ngase ngicabanga into eziningi ngayo ukuthi lo muntu ungakanani lo muntu oloko ekhuluma kulama voice note kwayena ke ngayibuza ukuthi owake kwasuka ke khona iminyaka nje la kade umuntu esekuyona kulento ukuthanda ukukhuluma izinto ezimbango ngathola ukuthi ngiphikisana nabantu baphesha kothukele ngaze ngababuza ngathi mina hawu mina ngihlala la eNanda mangivuka ekhaya ngibuke ukuphakama ngitshalo wena ule phesha kokuthukela ukuthi kwenzakalani la hayi ngathi mina ngaze ngamiyeka lo muntu esiphikisana nathi mina hayi asiyeke lento ngoba manje wena ufika ngomhlangano kuphela eNanda eke ngiyibonge lento Sambuthi ngoba ngolesihlanu olesihlanu besihlangene neCouncil of Churches lesine besino Bishop Mpumlwana sikhona sonke inhlangothi bezikhona zonke imelekelekile abantu abayazi le ukuthi uma silapha phezulu asive sithintene thina abakwazi lokho bangazama ukuyiqhatha besikhuluma mase nginivezeti besikhuluma sithini sikhuluma njengamaNazaretha kaBhombela hayi njengalempe enishoyo sikhuluma zonke sithi nina nenza ukuthi nokuthi kuthina ngoba nakwenza kumkhulu wethu nakwenza kumqalo wendlela namhlanje ukhuluma inhlangothi zimbumba la kujikijele khona umfo kancane wajikijela kwaphuma inyembezi abayifunayo leyo nkulumo ngiyobanika mevuma umfo kancane siyindawonye sikhuluma indaba kaShembe ngisho ukuthi abantu abayazi le asinayo impi kukhona kodwa abangazi abaqhamuka eceleni baloke beyiphehla ukuthi uShembe izokwenzeka lento kuzoba khona inkokhelo kuthini khona inkokhelo bese ikhona sonke simelelekile salimela igama likaShembe uthi ke inkosi yasekuphakameni uShembe usephumelele ngaphandle inkinga enkulu isingaphakathi isitha sesingaphakathi isona ke isitha lesi esifuna ukukhuluma izinto ezokungcola engakaze zizenzeke esifuna ukuyikhuluma singaphakathi sigqoka ngube emhlophe ngakho ke ukube kuya ngokwami ingakho nje angifuni ukuyiphendula lento angiyiphenduli ukube ngiyayiphendula bokuzokhala abantu ngoba akayedwa futhi umuntu okhuluma lento khona nomunye oqalile wayikhuluma ngase ngiziba nami ngangamphendula ngoba ngiyabona khona abantu abayithandayo impi abayithandayo nje ukuthi angakhulu manje ngicaka ukuthi labantu batholani ngalento ngisho ukuthi imntaka Sambuthi ngikhulumela into eyodwa la ukuthi yonke lento engiyikhulumayo mina ngiyayazi inyanga yezulu kunomshado wayengwaziyo wangathi wazini ngawena la yaqhamuka khona ifake isuthe nomsila ngokutshela kwagida omfundisi uLithuli esasebenza ngamagenge nezinsizwa zakaMzolo nezakamabaso nongema babegida befake izikhiphe ezibovu inyanga yezulu umishada nomama Dube ocela izithombe umhlongo wayekhona yimini engangime eceleni kwayinyanga yezulu ngalelo langa ngenzela ukuthi azokhulumayo ukuthi ebuhleni nje ngisondela impela adlule kule ndaba kodwa sekwenza ukuthi nabazomdlulisela umyalezo lo abazomtshela bamthe cha ekuphakameni from 1963 and akekho umuntu ogange njengami ngenikhumbuzo weManazaretha maye ngasho akekho umuntu oganga njengami ekuphakameni 3:30 emini inkosi ilanga ikhona ngayisukela insimbi ngayihlaya ngithi mina hawu ngingadlula ikhehle lidala kanje uZulu siyahlohlana hawu singadlula umkhulu uJabulani
sisho uZulu sathi sihlangene nebesikhula nabo bangaphakathi bayakhumbula ababekhona sebehambile abaningi abafowethu esikhule nabo ofika kade abasekho omhlupha abasekho obhuti mina abasekho esikhole esibabona ngaphakathi ngayidonsa insimbi yathi nqenqe waphuma inkosi ilanga ngesikhathi iphuma nayo indoda yakamzolo yayigada lapha iphatha umazwenda anoma uyayazini yakamzolo emaphepheteni ngazi ngisho kwayo yaphuma yangibamba ngibamba waqhamuka inkosi ilanga saguqa yasiqhweba inkosi ilanga sayakuyona mesifika kuyona ithi hey wena umsaphi lo mfana uthi umzolo baba uyena lo bekade shaya insimbi ithi inkosi insimbi kaba yakho baba pho umsaphi hayi ngimsa kubafundisi ukuthi ayoshaya uthi miyeke ungaphinde ugange wena ngagijima ngangena emjiveni wa inkosi ngobisa ngofuna ngingena nalo ngiyaka mayibisi lalila la imkhona manje uma ukhuluma ngokuthi ekuphakameni yonke into engiyikhulumayo la mina angiphuphi ngiyayazi uyizwa indaba bengizoyixoxenye ukuthi omunye weingane ezayidlala nodadewethu lapha endlini kanoyinkobe la khona indlu kaPhasha kwakukhona abani leyo ngane namhlanje iUndlunkulu yayidlala nodadewethu yayidlala khona iwashizitsha namhlanje uNdlunkulu siyabesikubuka konke lokho anikwazi ukhulumani ngokuphakama sihlalile kuphakameni ingakho sithi sikhumbule kuphakameni mfundisi asidlule kule ndaba hey eke sikhulume ngoJuly eke sikhulume ngoJuly njengoba sibuya kuJuly kungabe kunjani kuthini kungabe sobuyele emakhaya siyithembile ukuthi kambe kahle kungabe le ncwadi ayikhulumi nathi ke kepha ukukhuluma kwezwe okuyize ukugweme ngokuba kuyaqhubekela phambili ekungamesabini uNkulunkulu kungabe asikhuluma izinto ezibhibhisa isilonda kungabe sihambe kahle uNkulunkulu umengehla umqali wendlela ehle azobuka la sikhona angafika ithole into abeyilindele kubantu akade bekuJuly asiqalazanga yini ngikhumbula intshumayelo eke yathintwa umfundisi Ntombela namhlanje iyona engibeke kwelinye izinga ngiyacela uNkulunkulu wasekuphambili ngabe nje wasesikhulume kanje sesiqalazile kungabe sesiphumile uthi ngelinye ilanga kunendawo la khona intombi zakhona zayishayela umthetho njobe sishayela umthetho la nje wasukuJuly nje ukuthi akwenziwa ukuthi izinto zonke engenziwa ngoJuly kungaba uzenzanga yini uthi ke kule ndawo kwakunomthetho ukuthi uma intombi gana kuyofanele bengakaya abakubokwayo ukuyiphelezela ihambe yodwa iye emzini njengoba nathi noma uhamba nomzali wakho kodwa isibusiso la uyosilanda khona uyosilanda wedwa awuzosilanda nomkhokheli awuzosilanda nomfundisi obusihlalele kuJuly kungabe uhambe wedwa uhambe kahle yini uthi ke umthetho awukhona kule ndawo wawuthi uma uhamba ngendlela uyalapho la uyoganela khona ungaqalazi bheka phambili njengoba kuJuly uqalazanga yini uthi kayaphuma lentokazi yahamba uthi yahamba kuthe kusendleleni yezwe iphimbo lengane ikhala uthi yakhala lengane uthi wayesethi noma ingakhala ngeke ngiqalaze ngoba ngiyaliwa kodwa ngingaqalazi uthi yakhala lengane uthi wayizwe ikhala ngaphakathi enhlizweni yakhe uthi kwase kufika udabukawo kodwa ingane uma lo mthetho ukhona usungashayelwa ngisho ingane ukuthi ungaqalazi kukhala ingane uthi kwakuyizwi lokukhala kwengane encane esanda kuzalwa emahlanu uthi kwahamba yagcina isikhala ngaphakathi emphefumulweni wakhe uthi yakhala emzweni yenyama yakhe wayesebona kusavumi ngihambi yakhala lengane uthi waphenduka waqalaza uthi ngesikhathi ephenduka iqalaza yakhala kakhulu ingane uthi wayesebona kusekho kuthi angihambe ngiye kuyona wahamba waya kuyona ingane
Joyibheka manje. ukuyoyibheka uthi beyifica wabona ingane enhle wayesebona ngikwazi ukuyishiya sengiyibonile uthi wayithatha wayigona uthi yakhala kakhulu eyigonile uthi yakhala yazi yathula wayithatha wayibeletha angazi ke noma wayibopha ngethawula noma wenze njani ngoba ngiyathemba imbeleko engayiphethe uthi wayithatha wayibeletha lengane uthi utheme seyibelethile uthi wahamba indawana wazi ukuthi yaqala yasinda lengane manje yagena iweight ehambe esendleleni lengane kwenze kanjani uthi uthezwa inyawo zayifuna ukumthinta phansi lapha zayikhulu inyawo zalengane uthi kwahamba wathi uthi uyaqalaza ngemuva ebuka ikhanda lengane uthi walibona selingaphezulu kwakhe indaba le athi umfundisi uNtombela yayixoxwa inkosi ilanga uthi hawu lengane iyakhula uthi uthayibona inyawo zayihusha phansi uthi wawususho unembeza ngiqalazile kuyona ingane le ngizayenze njani uthi wahamba indawana encane wayesethi haya ngiyehlise uthi wayithi yehlisa uthi sinamathela ingane ayisasuka uthi ayisiyakhuluma lengane yathi lalela ke bulekiwe ukuthi ungaqalazi uthi uyangibona la bengihleli khona uthi bengilinda abafana nawo baqalazayo endaweni kaNkuluNkulu uthi ke manje njengoba sengikubambile nje uthi sengizokubulala uthi base ngiqedile ukukubulala wena ngizobuyela emva ngiyohlala la ngizongikhala khona ngilinda abanye abafana nawe abaqalazayo iyazi nanokuthi umfundisi isiyalo sithini omubi uthe silinga ebazi ukuthi uNkulunkulu bethe aveze into enhle edlula uyazazi izona edlula lento uyazi ukuthi abantu bathandani umthetho kaNkulunkulu uthini uthi ngempela yathi fika imbulala yayisibuyele emumva kungabe mawuyicalaza ayikho into oyibelethile nje kodwa semhlanganweni engeke sakwazi ukwehla ezodala ugoduka ufile kodwa kunokuthi ugoduke nempilo ethanye indaba exoxa uyena umfundisi ngikhuluma ngomhlangano esikuwona ukuthi ngabe sisethembile yini wayikhuluma le kwakhala abantu abaningi bakhala ekhuluma ngeindawo ezimbili ekuphileni nasekuhluphekeni uthi kwakukhona indawo ezimbili kwelinyizwe uthi kwakufanele umuye ekuphileni ulungisa imali yokugibela uthi wayengekho ugato dayisa amathikiti uthi itikiti lakhona wawufaka imali emshinini mawufaka imali emshinini bese liyaphuma itikiti uthi nalonkosikazi wayehlupheka kakhulu nezingane zakhe emhlanganweni siye la ukuyocela ukuthi usizi liphele elokuphila sizoke siyocela uNkulunkulu ukuthi asilwele izitheni zethu sizoke siyocela uNkulunkulu asinike esingenako asinike nendlela yokuhamba siye ezulwini indlela uthi ke kwenzeka isimanga uthi lenkosikazi wagcina enayo imali eyanele ukuthi agibele esitimeleni uthi inkinga ngalesitimela sinasikhathi uthi kodwa wena kufanele ume stopini usilindele uthi ngelinye ilanga lesitimela sithatha usuku lonke singafikile uthi kokunye sithatha inyanga yonke uthi kokunye sithatha iminyaka eyishumi injalo impumelelo kuyalindwa uthi kuyalindwa la uthi kodwa uthi ulinda ubuphethe kwanele ukuthi uzofaka emshinini masiqhamuka uthi ke umfundisi mayixoxa le ndaba uthi inkosi yasekuphakameni wahamba lo nkosikazi wafika wayifaka imali emshinini uthi utheme ifaka imali emshinini bantu umshini hayi ngeke aliphumi itikiti kwabuya imali uthi wayifaka kwabuya imali uthi kwagcina sesisuka isitimela sahamba kwafanele alinde uthi walinda asathi walinda isikhathi esinganani
samshiya lesitimela uthi waphinda futhi wafaka sesifika kwesibili asazi noma kusemva kweminyaka emingaki uthi wayifaka imali uthi yabuya imali uthi kuthe lokho kokugcina wayesethi ngizobuyela ekhaya ngikhala kunjani uzobuyela unjani ekhaya ma uyibuka ukuhlala kwakhe emhlanganweni ucabanga ukuthi kwanelile ucabanga uNkulunkulu usho njalo umfundisi uthi angagaranta yini ngawe ukuthi kulabo abasemhlanganweni bakhona abami angagaranta yini ngawe njengoJona owathi kulungile uJohn ngeke umthinte uJobe uthi ngeke umthinte ngoba owami ungamhlukumeza enyameni umenze yonke kunjani kuthini inhliziyo yethu ikhona yini sihlale silindile asiqalazanga kuthanga mase ibhilidile insizi akhumbule ekhaya ungakakhumbule ekhaya akushiwo ngokuthi khona osedokodweni omama laba asebe ogogo akuhambi yekona wathi usemhlanganweni wagogo yokuhlolela kunjani awuyanga khona awuyanga komkhulu abahlolayo edokodweni angabazi uShembe kuthiwa lenkosikazi ke wakhala isilile sebuyele ekhaya waqhamuka ingane zakhe zathi awunanga uma uyakhala zakhala nazo egcekeni muqhamuke ekhaya uzowenza njani awuzoqhamuka ukhihla isililo wakhihla isililo unkosikazi ekhala kuthiwa wazawungena ekhaya into ayizela uthe emefika ekhaya into ayiphumele abeyizele estation ndiwa nathi kade sisemhlanganweni ngabe sobuyele ekhaya singakhalini kuthiwa wakhala lo nkosikazi zamhlangabeza ngesililo nezingane hawu ma besithi uhambile uzobuya nempumelelo sizoba abantu basekuphileni nathi kwenze njani wathi mntana mngaliwe bathi abamngaliwe igama elibhlungu imali yami ayibuyanga kuthiwa afuka ijijela phezu kwetafula kuthiwa enye yezingane yayisifuna ukubothi le mali kungabi nama scratch kungabi namabala yaliwe kanjani kuthiwa yayibali ingane miyibali imali ithola imali tayanele ayiphelele ibingaphelele imali khona imali eshodayo kuyona uthi mishoda imali uthi kwaseqhamukizwe lathi wena imali yakho uthe uhleli lapha wancapha asincapha ke emhlanganweni sike sakhuluma ngelinye ilanga khona la kukhuluma insizwa zakamkhiza zathi wathi ubabamkhulu ukuthi nca inhlamba akushiwo la ekhaya inhlambe xa iqale kuncapheni la ekhaya ngabe wena ubuya nje uncaphanga wasola kungabe wena athanga omunye awukhumulanga umNazaretha wathi umuntu benginyathela wathi wafinqa imkhono wathi akwenziwa lokhu kumina kwake kwenzeka ngelinye ilanga sehle entabeni Nhlangakazi ngeke ngisho ukuthi yakabani sibongo lensizwe kodwa izalo endaweni nje okhona ikhondla sehla nezinsizwa zakithi ngaphansi kwendwedwe lapha endwedwe ezayifaka amahimu bawazi amahimu abantu sehla nazo ke ibisimthinta kabuhlungwana ngobhoko bese iqhweba athi wensizwa yakithi ungaboni ngoba sifakela amaloko abafazi usicatha sikwazi ukushaya iloko labafazi uNazaretha ingubo yasezulu usho uphezulu kwentaba Inhlangakazi uthi ungaboni wasifakela amaloko abafazi thina siyashaya thina hey umtsizwa uthwala umtsizwa nyuka asibthwala ngayithini umtsizwa sangena nabo emhlanganweni uMnazaretha kuyena uyindwangu awuyona ingubo yokwembesa umphefumulo ukuwa ngehlola semhlabeni ungabe wena wenzanga lo ingakho inkosi ilanga kuthiwa wathi mayiphethwe inkonzo umshumayelo unxumalo wathi mayihlala phansi yathi abantu abafana nonxumalo abangene ezulwini ngoba kasho ngolutho ngesona manje ke uma ngifikile nomtsizwa ngabishiya esangweni ngathi ngiyobuthatha amase ngiphume emhlanganweni uma kungekho ufike wakhuluma ngabo kuzosala kanjani ngizothi mangiphuma ngempela ngibuyela kubona kodwa manje uma ngive ngakhokheleka emhlanganweni kwabona ngizophuma sengiyikholwa sengiwumNazaretha la emhlanganweni ngeke ngisaphuma futhi ngithi
ngikholwa mangila emhlanganweni mangeke ngaphuma sekuphelile lo bemsizo bungilinde lapho ukuthi hoza nomkabi bami nani buzosala bujabhile ngizodlula ngibishiye ngeke ngisahamba ngiphinde ngiqale phansi ngibuthathe ithi insizwa masingena emhlanganweni singena kwenye indawo bebaleka emakhaya behlushwa umoya omubi ithi lensizwa ewumngani wami esikhule nayo ithi yakhumbula uma sebengene kuphakamene etsheni elimhlophe imoto ima uthi itshe lokugcina lakha lapha ezikwemoto babeqoshwe udoloshe ekhaya uthi babethi mabeqhuba inkomo uma sesingena emzini kaNkuluNkulu sesingena endaweni yokuphepha sokufanele ulimi lushintshe ukuhamba kushintshe ukuhleka kushintshe ushintshile ukuhleka kwakho uthi lakhala itshe lokugcina mebengena etsheni elimhlophe beyohlala ejamangweni uthi kwase kuyamemeza kwathi ngiyonithola seniphumile la uthi uzobalini ngiyonithola seniphumile la uthi lento yayihlupha uthi wayethi ozoveza ingozi ethi uyayibona lengozi la ngangibuyisa inkomo ngathi nje mengisemzileni seziyongena inkomo uthi kwangishaya ngenduku okuyisilwane lokufishana yinye into engiyishoyo la ukuthi ake siyibheke ukuthi ngabe kukhona nesibuya nako kungabe besiyobhala amagama ethu noma besiyosula amagama ethu emhlanganweni awuzodlulwa yini umuntu ofike ngesonto lokugcina ezovala umhlangano ukade uhleli khona kungaba uhleka ngani uhleko lenkawu isho njani inkosi yasekuphakameni ithi akuhleke uhleko lenkawu la ithi akugijinywa la awuzukudala yena umkhokha ngezenzo zakho endaweni kaNkuluNkulu ngaye ngezonye indaba baba mfundisi nawe Thabo nabalaleli emhlanganweni kwakufike umuntu owayengakholwa suka kwenye indawo ngeke ngisho nje nezibongo zabo ephethe incwadi efunda incwadi futhi wayiletha incwadi yokuthi sebephelile emndenini bayashona ngesenzo selinye ilunga lomndeni lezi emhlanganweni lafikeleba imvunulo yomama idwaba ngithi idwaba phela zibiza imali enkulu ifika izebe idayisa kanti uzodlula emhlabeni lensizwa leyenza lento la thema isidlule emhlabeni kwaqala umkhokha ekhaya hlale kushona omunye cha uthatha umkhokha manje wenza intembe emhlanganweni sekuphuma isijeziso uzongena nasegcekeni sekuyashona manje la ekhaya kade ngingashona ngenxa ukuthi bentshontshe idwaba zemvunulo yamaNazaretha asemhlanganweni usevela manje usevela ngale uthi indaba idalwa yimini ubone nihamba ngaka nje ngicela niyocela intethelelo ukuthi ngangitshontshe idwaba emhlanganweni ngidayisa Ngoba manje ukwenza kwakho uwedwa ungasiletha isibusi sekhaya futhi uwedwa ungasiletha isiqalekise ekhaya ubhubha umndeni nje ngenxa ezenzo zakho uwedwa futhi ubusiseke nje futhi umndeni ngezenzo zakho ozenze emhlanganweni siyakhohlwa ukuthi mase kwenzeka izinto sekwenzeka izinto ezimbi bese thina yonke into sikhomba bathakathi sikhombe eceleni kanti umthakathi mina imina engifaka umkhokha imina engibange konke lokuhlupheka lokhu besithi nje hayi siyahlupheka abantu kwasha kwacima sikhohlwa ukuthi thina siyibangela lokuhlupheka mase emhlanganweni okufanele sikwazi kakhulu ukuthi okukhulu okusemqoka okungaphezulu kwakho konke ukwenza isihle makumenyezwe ekseni uhambe uyosebenza inkosi yasekuphakameni ilanga yayenza isimangaliso ekuphakameni kodwa akekho umuntu wakwabuza ukuthi ubaba usenza iyinga babebona ukuthi yona indlela asithandazela ngayo wawukufikela ehleli khona kukhona iqoqo lamatshe amatshe lawo kwakhiwa ngawo ekuphakameni ayishawa ngetshe elinye kwenziwa amatshe okwakha la kuthi inkwali kwakushaba itshe ngelinye kuze kube inqwaba umuntu afaka endishini yakhe omunye afaka endishini yakhe ngesikhathi ushaya lamatshe ubulala konke
ubumo obungakuhlasela kuze kube inqwaba mayisibekiwe lenqwaba nothi nisotha nihlele enkosini abazi ukuthi wotha yini abantu ayiseke indaba ukuthi inkosi hayi sa kuswenkwe kufakwa amasudu abantu bafaka amahiya abamasha umuntu ayilungisa lawa sebenza manje umbukiso omathi uJuly handicap ayigqokwa ke kiwe phambi kwenkosi kuswenkiwe kufike kuhlalwe phambi kwayo indoda ifaka isudu yayo akufaki uNazaretha akuyiwa konikelwa futhi nizohlala nje niyibuka inkosi yoncindwa izembe lezi khona abanye baphele umuntu uphethe amazambane ufika wabeka angabiki lutho awabeka ingelo ukuthatha isibusiso kufika amakhosazana athatha indishi into esiyibona sikhumbule kuphakameni phela kufika amakhosazana athatha indishi uma kukhona phakathi kwenu umuntu onenhlanhla kodwa wena mfana wakasibanibani ukhulisa ukuthi nokuthi cabanga indaba yakhe hambi uyokwenza ukuthi ilashwe nje uhlezi awuyile kobika ithi ngelinye ilanga indaba kwaqhamuka umuntu exugaxugela isithi inkosi ilanga mfowethu wagcina nini ukudla idada kuthiwa ngoba inyanga izulu yayihlala nje eduze wakhe imvamisa mothi isithi inyanga izulu lawo kade ngacintha unanti liza lo muntu uyagula uhamba kabi kuthiwa emveni kokuthi isikhathi esondalo nje lo muntu aqonda imlenze wahamba waqonda uzoko akatshelwanga futhi lo muntu ukuthi uselashiwe kodwa wathi ngani ukhulumile ngaye manje na ke kunye engikubuzayo ukuthi ngingabe kukhona nokuthemba ukuthi masibuyele ekhaya sobe sibhaliwe encwadini ebhala abantu abade bebuthulayo noma sobe sisuliwe noma sosibhale kulahlweni kuze kukhishwe ngisho abomndeni abangasekho endaweni ngenxa yokuhamba kwami ingakho ngithi ngiyabonga ukuthi namhlanje le ntshumayelo kamfundisi uNtombela ngithe ngiphatheke kabi kade ngifunda lezi zinto ezifundwayo yathunyelwa insizwa yakashangasi uNkulunkulu ayibusise ilalele ngiyazi wayithumela umfokashuku ngiyayicela wavela wanginika yona igcwele angayikhumbula ngangikhona eshumayela leyo ntshumayelo no yasiyangakha ngathi mina nangu ushangase engikhiphe sogweni cishe ngathi mina ngifuna ukuyitshela lensizwa namhlanje ukuthi lento eyikhulumayo ukuthi nokuthi ukuphikisana kobula ukwale mfundisi silapho ngoba sisuke sizopanel beatwa emhlanganweni njengoba sasho uqala umhlangano ukuthi njengoba sithi nje sisemhlanganweni whether ulinde usekhaya usemsebenzini ukephi khona abantu abaphesheya abamaNazaretha kodwa basemhlanganweni ngoba kwesikhathi sithi umhlangano ziningi insizwa zisebenza phesheya kodwa ziyazi ukuthi umhlangano manje zilindile emhlanganweni yizo lezi kade ukhuluma ngazo mfundisi ukuthi akuzokwenzeka yini ngithi ngikhona mina ngihlele emadokodweni kodwa manje ngizohlula umuntu ongekho le uyalibhala yena lakhe igama phesheya kwenu mina ngiyolisula ngikhona la ngihleli kodwa ngidleli ngokuthi nje kunzima kakhulu ke futhi emhlanganweni izinto ezenzeka khona njengoba kade uchaza uthi insizwa yathi hey siyashaya thina ziningi izinto ezikunyakazisayo ezisuke zikucinga ukuthi ngempela uqine kanjani zicinga khona la emhlanganweni manje uma ngempela ungaqinile ukuthi emhlanganweni phela ukuthi uya khona ingqondo yakho uqale walinda nje ungakayi ingqondo yakho ikulindele lokho ukuthi uma ngiyalapha ngiyokwenza ukuthi nokuthi ngiyoyiphatha kanje isikhathi ke manje sibala imizuzwana ama seconds bese sithi ukuthi xenti kancane sithatha ikhefu bese siyabuya ngale ka5 sizongena engxeneni yokugcina masibuya siyofunda incwadi 88.4 FM weekends with the best mix of music sikhumbule kuphakameni nanda 88.4 FM sisekulo lolu hlelo luthi sikhumbule kuphakameni
siloko esinqenge njalo singene ehoreni lokugcina manje isikhathi sithi 6 minutes past 5 sesizosonga ke manje indaba la mfundisi njoba singene ehoreni lokugcina isikhathi sivele sigijime uthi hayi kukhona hayi kuvele nje uboja yibo naso isikhathi sophela hayi sizobona ngo-1:30 la ku-social media sizobona ngo-1:30 la ku-social media ngoba ngiyabona nanka ama-voice note asekhona naye nemiyalezo ikhona nalapha ku-Facebook kancane kodwa-ke ake siqhubeke mfundisi eke siye lapha kuDuteronomy 23 siqale indimaneni yesishiyagalolunye sifuna ukubona ukuthi besiyokwenzana emhlanganweni ikuphi besiyokwenza ngelinye ulanga kwakusenhlangakazi ngingakayifundile incwadi kwakusenhlangakazi kuumhlangano enhlangakazi siyazi ukuthi kuhlalwa kufakwa iMnazaretha uma kuumhlangano ngiyacabanga ukuthi inkosi khona kwayidinga eThekwini inkosi ilanga khona kwayidinga eThekwini olesihlanu mayisibuya ibuye inhlayisuthi yehlile iyageza lapha eMdloti ebridgeini ngasenhla iyageza inhlayisuthi sebehleli bakhululekile balanda indaba zabo sayigqokile iMnazaretha ngesabatha ithi inkosi niyazini masemhlanganweni kaJanuary njengoba sila kuthi enhlangakazi suka sizokwenzana bathi abantu amen usethi ngelinye ilanga inkosi ethile yakhipha impi namasosha yabaqokisa ingubo ensimbi kwathiwa ihambe iyolindela isilwane esikhulu esizophuma la esiyingozi okufanele singaphumeli ezweni okufanele angeke ulwe naso ungayigqokile lengubo ensimbi kuthiwa ke bahlala labantu bahlala ithi inkosi yazi yabashisa ingubo ensimbi bathi hayi yashisa nalento iyasinda futhi base beyayikhumula omunye wayekhumula omunye ithi ke bahlala laba bakhumula abanye bahlala beyigqokile sase siyaqhamuka isilwane uthi sithe masiqhamuka uthi saqondana laba ababengasayigqokile uthi sabafohloza sabaqeda bonke ababengasayigqokile ingubo ensimbi ngasekho ngisho kuyifaka uthi babethe bayibuyisela ayisabuyiseleki sokulikhunti ibuyele uthi ke angikhulumi ngale nkosi uthi ngikhuluma ngani uthi izolo ngidlula inhlayisuthi lapha isihleli sixoxe indaba zayo zasemakhaya uthi sebeyikhumulile ingubo ensimbi uthi sebekhohliwe ukuthi omubi nawe uyahamba ufuna sebeyikhumulile uthi angazi ukuthi kulabo abantu abebehleli lapha bangaki abazuzile omubi manje na ke nje wasihlele emhlanganweni sinezaluleko ukufuna sihlale phezukwazo ithi ke lencwadi esho ukuthi kuzokwenziwana emhlanganweni Deuteronomy 23 indimana yesishiyagalolunye uma uphuma enkanjini ukuyokulwa nezitha zakho ubozigcine ungakwenzi okubi siyigcinile sangakwenza okubi Thukuthelane ngoni malingashoni elanga nolakalwe sisenkanjini sizolinda ukuthi uNkulunkulu athumele ingilosi ezosinqobela izithe ezisemakhaya nezithe ezukufa isihamba nazo uma kukhona phakathi kwenu umuntu ongahlambulukile ngenxa yokumehlele ebusuku uyophumela ngaphandle kwenkambo angangeni phakathi kwayo kodwa kusihla uyawugeza ngamanzi lapho silishonile ilanga uyongena enkanjini makube khona indawo yokuzikhulula ngaphandle kwenkambo uyawuphumela khona uyozikhulula uyophatha isimbo ezimpahleni zakho ukuze lapha uhlala phansi uzikhulula umbe ngaso bese ugqiba lokho kuphumile
ngokuba uSimakade uNkulunkulu wakho uyahamba ehla inyuka phakathi kwenkambo ukukuhlenga futhi ukukuhlenga ezitheni zakho azinikele kuwe ngalokho ke inkambo yakho liyokuba ngcwele ukuze angaboni into engcolileyo phakathi kwenu bese ekuflathela akukho okungcolileyo akubonile uNkulunkulu lapho esikhona akekho umuntu ojikela emva kwedokodo ngoba ecinekile wesiyayikhulula khona asithi hayi wesiyashiya angibonwa umuntu inkinga yasawubonwa umuntu kodwa wena uhamba nengilozi ekugadile ezobala izinto zakho mokuqhamuka uSimakade uma uyikhulula utshinga lapho iyama bese igadi ukuthi ezinye ingilozi ingazi usuhamba wedwa usenayo yonke into isiyakwehlela siyithembile ukuthi senze kahle yazi ukukhuluma mfundisi ngokuthi ngaphandle akube khona indawo sengicanga nokuhweba ke lokho esikwenzayo kuyashaya ukuhweba endaweni kaNkulunkulu ngidlula izolo ekuphakameni ngo9 ngadlula isitolo sivaliwe sangaphakathi ngakhumbula ukuthi kwakunjalo vele ngo9 besivaliwe isitolo angazi ke nowabanye bebeyivalile yini kodwa besivaliwe isitolo ekseni bengidlula ngakumdedele ngiye enhlanzini ngajabulela ukuthi ngizokhala insimbi yesonto ngaguqa abanye bazothi ubelandeni khona lapho cha bengikhumbule ekuphakameni ngahamba ngafike ngaguqa nakuba ngilapho la ngikhona ngoba imfundiso yalapha la ngikhona bayazi abantu ukuthi kumaphi ithi inkosi asokwenza umnikelo njalo umnikelo wokucela uNkulunkulu ukuthi noma sila kodwa imphefumulo yethu ayamukela emzini wasekuphakameni ngoba uJuly wasekuphakameni nango October ithi anokwenza umnikelo ngoba uOctober waseJudiya ngenhlanhla siyayidlangakazi ngisho lento ayodwa la ngisho ukuthi abantu bazi ukuthi indaba kaShembe ayifani nendaba yabantu indaba kaShembe ayishintshi ayinaki ukuthi ngoba naku kushoda ukuthi okungekho usungayithathela okwakho ukwenze cha iyohlala iyona nje imile ubhekabezayo esakhuluma ngayo umunye ubhekabezayo ngaphambi ukuthi kwehliwe kunomzilo ohanjwa ngawo uhambile ngawo singashintsha thina ngenxa yokuthi vele kwashiya kwathiwa kuze isikhathi senkokhelo siyele kodwa imiso zakhe ayishintshile asazi nje lokwezinjalo akekho umuntu okufuna ishaya isifuba namhlanje athi mina ngiphelele sisesikhathini senkokhelo manje sesinomkhubo ukuthi ngifuna ukucisha enye into ngithi ayikho ekhona yile ngiyicisha into ekhona ngoba nakho mina ngikho kuyona bese ngithi ayikho ngicisha izinto ezisekuphakameni ngithi hayi akukho kwaphela kwaphela kanjani ungacisha uShembe ukuthi yile sikhathi kulotshwe ngaso ukuthi akuyobi indlala yesinkwa yobi indlala yezwi ngoba nje kuyacishwa okwakukhulunyiwe okubalekile kuyacishwa konke asaboni noma sesicisha amazwi kaShembe thina sithi sifuna into ehambisana nathi hambisana nekhathi uthi siyamodernize uNazaretha no into ebhlungu ukuthi sikhuluma indaba kaNkulunkulu asikhuluma indaba yomuntu kuthiwa khona isikhathi la uNkulunkulu ayisola ngazo ngaba ayisole indaba kaSawuli indaba kaSawuli 15 15 Sawuli oqala uSamuel oqala indimana ye15 indima ye15 indimana bese kube ye10 la selifika izwi likaSimakade kuSamuel lathi ngiyazisola ukuthi ngimbekeleni uSawuli waba inkosi ngokuba uyekile ukungilandela akaze awafeza amazwi ami uSamuel wathukuthela wakhala kuSimakade ubusuku bonke uSamuel wavuka ekseni wayohlangabeza uSawuli
uSamuel wabikelwa ukuthi uSawuli ufike eKhameli wazimisela insika wasuka wedlula wehlela eGilgali. Samuel wafika kuSawuli. uSawuli wathi kuye, "Mawubusiswe nguSimakade. Ngilifezile izwi likaSimakade." uSamuel wayesethi, "Pho kuchazani lokhu kukhala kwezimvu ezindlebeni zami?" Khona kwenzile. Umprofeti uyezwa. Pho izimvu lezi ezikhalayo. Qhamuka. Akukho yena kuzothi mawusuthi wena uyagoduka. Kuyaxhawula musugoduka. Uyoxhawula enkosini. Sengiyakhula awuvela ungene emotweni ugoduka. Ngathi usemhlanganweni uyaxhawula kuthiwa uyoxhawula. Awuzothi muxhawula bese kubuza isandla sakho sasesiba nje. Kwanephunga. Kwase kuba khona iphunga esandleni sakho. Iphunga usemhlanganweni. Ya. La negazi nje lezandla kwenze njani? Kwenze njani? Kwanuka ukuhlola, wathi uhlola uyile kogogo. Kwanuka impepho la phakathi. Wathi ungaphakathi impepho yenziwa yala. Kwanuka impepho yakini. Ithi ke incwadi, pho kuchazani lokhu kukhala kwezimvu ezindlebeni zami nokukhala kweinkomo engikuzwayo na. uSawuli wathi babuye nazo kuma-Amaleki. Abantu baziyekile izimvu nezinkomo ezinhle ukuze bakuhlabele uSimakade uNkulunkulu wakho, ezinye siziqede nya. Samuel wayesethi kuSawuli, lalela ngikutshele lokhu uSimakade angikutshele kona kulobusuku. Wathi kuye khuluma. uSamuel wathi, nakuba wazibona ungomncane kodwa awenziwanga yini waba inhloko yezizwana zakwa-Israyeli na? Ngenxa yokuthemba uNkulunkulu. uNkulunkulu ngokusethemba uShembe wenza isimangaliso. Wasenza amakhosi. Wathi khona inkosana. Sibe sowomagcini. Wathi khona inkosazana. Daba yepheza leyo. Wathi khona inkosikazi. uJamengweni. uJamelingwe. Wathi khona uJamengweni. Manje wonke lamagama eswanikiwe akayisoli uNkulunkulu ngathi. Akayisoli uNkulunkulu. Siyakwazi ukwamela lamagama noma siyasisinda. Yasehlula. uSimakade wakugcoba waba inkosi phezulu kuka-Israyeli. uSimakade wakuthuma wakuyala wathi hamba uyobhubhisa izoni ama-Amaleki ulwe nayo uzowaqede nya. Awulalelanga ngathi izwi likaSimakade kungani uphuthume wathatha impango wenza okubi emehlweni kaSimakade na? uSawuli wathi kuSamuel, ngililalele izwi likaSimakade, ngilithathile uhambo ebengithume lona uSimakade. Ngilethe uAgagi inkosi yama-Amaleki ngabhubhisa wonke ama-Amaleki. Kepha abantu bathatha impangweni izimvu nezinkomo okuhle kokuqalisiweyo kodwa bezohlabela uSimakade uNkulunkulu wabo eGilgali. Bayomhlabela ngezinto zokwebiwa, ngezinto zempango. Khona incwadi engeke ngayifunda ngelinye ilanga. uNkulunkulu akayena ombango. Akayena owabantu abanomhawu. Angazi lencwadi ngizoyithola. Nansi Philip. Sizile ngizoshumayela lo uNkulunkulu angiyifunde. Incwadi abasePhilip bokuqala ngizoyiqala ku-17. Kepha laba bamemeza uKristu ngombango kungangezinhliziyo emhlophe bethi baza kungivusela ukukhathazeka ekuboshweni kwami. Kunani pho nokho uKristu uyamenyezelwa ngezindlela zonke noma ngokuzenzisa noma ngesiminya. Kulokho ngiyathokoza, yebo ngiyakuthokoza ngokuba la kukhuluma njengoba sila nje azili uzokhuluma
uShembe umbango ingakho sithi sikhumbule kuphakamile asizokhuluma uShembe wembango njengoba befuna ukusisa khona ngenkani manje bafuna ukusisa ngenkani thina azili zoshumela uShembe wembango asizili zoshumela uShembe wenhlamba wezinto zokungcola esingakaze simuzwe ekhuluma ngazo khulunywa wena azili zokhuluma lo Shembe sizokhuluma uShembe wokuphilisa uShembe olapha imphefumulo nenyama ilokho sizokhuluma ngako la maqiniso akho nemlando yakho ethi ayikhulunywe izosiza abantu ngoba egcineni kufuneka into uyibuka ukuthi okay ke sengiyikhulumile ke lento izosiza abantu ngani ubani ozothi ukhetha inkosi ngayo lento le lothi ayikhulunywe iyamakha yena umuntu ngoba lento ekhona namhlanje singakhohlwa lento ekhona namhlanje yokuhlukana yani kuyigama lawo kwathi uyinkokhelo manje ubani wena osudala ukuthi uthi kungcono kwami okwama kuyona inkokhelo wathi okuzoba inkokhelo okunjani lokho kwakho ukubeke kokunjani lokho ngeseyona inkokhelo wathi uthuka inhlamba wathi akuyona inkokhelo ubuthuka inhlamba wena ufaka imfundisozo ngiyayithanda lencwadi oyifundile emfundisi ngikhumbuze uke wakhuluma ngenye imini sengikhonjuzwa naye into engiyifunda la ngizoya kuyona yokuthi ngisemhlanganweni ngibile noma ngidayise izinto zokwebiwa noma ngenze nje imali ngendlela engafanele emhlanganweni ngayithatha ngayonikela ngayo ngoba nami ngithi ngifuna ukunikela ngoba uzokunikeza imnike ngoba angisikhokhile isikweletu somuntu ngoba ngithi ngijaha ukuyonikela ayamkelwa lemnikelo kunemnikelo engamkelwa noma ungabona yona ukuthi ingenile embengeni kumshumayeli ke enkosazaneni enkosini kodwa manje ayifikile la kufanele ifike khona lemnikelo njengoba kuthiwa ubaba omkhulu wabonakala ikhipha iminikelo eminye ubaba omkhulu ke wakwenza ke bakubona abantu ukuthi hayibo na umuntu ethi ayifaka imali ayikhipha ayibeke eceleni ayifaka ayikhipha ayibeke eceleni hawu uShembe kwathi abanye benikela eminye iminikelo wayikhipha ayibeke eceleni wase yachaza cha khona iminikelo engamukelekile la ekhaya ngoba leyadliwa igovu indlela oyithole ngayo kwabona udima enkosini ilanga uthi awuShembe kulabantu abebenikela khona abanye bengibona kuqhamukile ifike ithathe enjani ukuthi ke asiboni thina ngamehlo enyama ukuthi cha khona engangenwe mina ngibona ukuthi ingenile lemnikelo kanti cha ngisho umfundisi yabona udimba lenye udimba ukuthi babefikela kwambulelwa wambulela ukuthi bamkhulu mebuza ukuthi bantu abamna ubona yini bathasa ubona ukuthi udimba ngabonile mina bebenikela belidlinje yabo into enjalo ke nathi kunemnikelo etedliwe izinja ngifunda la ku Facebook njalo othi ngiyifunde nje ngoba ama message mabili na ucebo Ndwalani uthi amen isabathe elihle ucebo Ndwalani emthwalume kwaqoloqolo nami ngizothatha isibusiso kubaba namusha ngisendleleni kumanje ngiza ebuhleni amen impilo enhle bokwe kaQolomba ukuthula estudio nginilalele ngisematikweni anda ngasola nganxapha ngedwa ngesabatha last week ngemumva kokubona ukuthi kuntshontshwe ibag yami nezicathulo ezintsha ngiqala nokuzigqoka ngalimala emoyeni ngaxola sengifike ekhaya ileyo nto ke leyo ke ekade sisho ukuthi uyachestwe emhlanganweni ukuthi isimo ngasimela yini isimo mangibuka lento mfundisi yalo ontshontshelwa isikhwama necathulo wena uyayazi kuphakameni mina ngiyazi lento babethi abantu zayihlala emqokolweni icathulo ezansi ngendlela eqhamuka kaphinda ngena eqhamuka kajina sala lapho nje abantu bashiye bambe bayongena ikhwama yonke into maye ngikhumbula nakhona la ithi ngitshontshwe khona ngoba ngiyacabanga ukuthi ushe ebuhleni uyakhumbula kusasa le rank
esango kusavalwa ngogodo Savala ngogodo. abantu babeka ikhwama lapha ezantsi babeke bayibeke lapha ezantsi kukhushuke kiwe phezulu necathulo konke lapho. uhamba uyosabathi uqede emini uyesangweni kunabantu bomphakathi la abangakholwa ekuyibone kuba ngazikhala ngabe uthi ibona abatshontsha cha uzohlala usabathi awushawa nalincane uvalo inqondo yakhe ayikho nje uthi isikhwama hayi ushiya nokudla awusabi nokukhona umuntu hayi noma uzonza uzophuma lapha wehle ufike uyithathele isikhwama sakho uvule uhlale phansi ngene inkosi phinde ushiye icathulo zakho critic phela ubuntu ilobutho umfundisi abusho ukuthi abusekho ngaphandle uthi phela inkosi sebe ngaphakathi bagqoka ingubo emhlophe ithi sesiphumelele ngaphandle wawungazi ukuthi njengoba sihleli kanje sasingathi sohlala kanje samaNazaretha sihlale kuthiwe Nanda FM khuluma indaba kaShembe nikeza uhlelo lonke la ilapho sasithuka khona la kukhulunywa khona emsazweni la sasithuka khona ilapho kwakujivazwa khona indaba kaShembe ilapho yayenziwa khona inhlekisi thola iplatform nje abantu bothi bayogadla bagadla yabona ukushaya uboshwe izandla ngemuva kuthiwa ifair fight kodwa manje uboshwe izandla ngemuva nangu umuntu ulwa nawe uthi yashayaneke kodwa ukubopha izandla ngemuva kwakuyinto enjalo ngoba amaNazaretha enganikwa ngaplatform namhlanje angazi kwenziwa yini kube lapha sihlubuka khona isikhathi uNkulunkulu evula amasango khona onathesa khona onabasho khona nabashu nalena abashu ngayikhumbula inabashu khona inkulumo ethe yaqala kanjani inabashu sengizowe ngayithinta ngomunye wababe khona iqala miqalwa ngikhumbula usuku ayikaziphambane nomhlangano ngikhumbula usuku kugingqika imoto skyline esibovu sigingqika nomdu umdu makhanya ngaleso sikhathi egcine seyumsana ngaleso sikhathi kwakuthi masihamba athina eThekwini ukuhlanganisa ikhwaya ihlangane umlazi wawuhlangene nefolweni kuhlangane ndawonye nelamonti kwakuhlangene konke kukhona osikhonzi gazu kukhona omdu abantu bokuqala labo kunabasho khona singaze simbone ukuthiwa wewe bayilungu lendabasho kulama voice note kuthiwa bayilungu lendabasho asikaze simbone kodwa thina siyayiqala asazi noma efika ngomoya kodwa sikaze simbone kodwa yashi voice note ithi khuluma amaqiniso ithi khuluma amaqiniso akaze azangene nalokho kuthiwa umngani nomunye ongeke ngimusho igama lakhe akazi babe abangani ngisho ukuthi siyiqaphele into le uShembe methi isitha sobunaza sesingaphakathi sigqoka ingubo emhlophe sithi sikhuluma amaqiniso futhi sikhuluma amaqiniso sibe singazi amaqiniso ngisho ukuthi abantu bokuqala isikotshi sokuqala senyanga ezulu ithina lapha ani lento mfundisi kukhona lento ukuthi abantu babona into ungayikhuluma bese beyithetha awuyazi kanti manje awusiboni isidingo sayo ngoba manje awukhulumi konke akekho umuntu ozothi ngikhethe inkosi ngalento oyikhulumayo kodwa nje okuningi akukhulumile lokho akhulume ngeingane zenkosi ngifuna ukuma ngedole lodwa akukho asikaze sikuzwe asikaze sikuze from 1963 ngaphandle mokwenzeke ngale kodwa 1963 ngivula amehlo ephakameni angikaze ngikuzwe konke lokho akushoyo amanga alihlaza cwecwe abantu abalalele kodwa amanga alihlaza kuqathwa indlu kaShembe ngake ngizwe imbungu ethi uxova isizwe sakaShembe nje uyaxova la kaShembe kodwa ukhala ngokuthi kini umndeni awuzwani awungenelani ngithe bengithi ngiyaxwayisa ngithi abantu abathuka uphasha isuka lapha indaba ubutsha ngoba isuka kuleyo nkulumo nje ukuthi abantu abathuka inyanga ezulu konakala abantu abathuka umakhona kancane njengoba kuleya ndawo simfaka bobathathu abantu abathuka le insizwa sezulwini zontathu bonke bathwele nzima ngiyabazi bathwele nzima khona la ku Facebook kuleyo video leyo khuluma ngayo umfundisi kade ngimbone ethi hayi akayizwa yena kahle lento ekhulunywa umfundisi sengiyambuza ke ngithi mina ufuna uthi
athi umfundisi kuhle yini ukuthuka inzalo kaShembe. Ngimbone show la ekagasa ngiphendula ngoba uthi akakuzwa kahle mawuthi wena kwaba wrong ukuthi kuthukwe inzalo kaShembe. Ngoba phela mawuthuka inzalo kaShembe uthuka uShembe. Yakhethe ukuthi khona fanele bathuke bangathuki. Uthi uBhulisolo umuzi ngelinye ilanga kwafika indoda sesiyayixoxela nje. Uthi uBhulisolo umuzi mefika le ndoda ithi nina abafana bakaShembe niganga izingane zethu ningakhokhi. Mina ngizohamba ngiyomtshela uShembe. Ubami bathi hayi wakuyena phela umuntu lo. Ithi hayi ngisaba umuntu mina. Kuthiwa athi mefika le ndoda kuthiwa bayilandela abanye bafuna ukuyibona ngoba inenkani. Kuthiwa ithe misifika ahlangana amehlo. Kuthiwa yaqala bayibona ivibrator ngoba iyobuka amehla azinalithi. Kuthiwa yasondela sikhuqa ngamadolo kwaphethe ngivele ngiqonde. Kuthiwa khuqa ngamadolo. Iyothethisa uShembe ukuthi yabona uShembe labafana bakho. Kuthiwa abathi bayibona yayisonga izandla. Manje baba inja yonile. Uthini umuntu inja? Uthi ngisho izingane zakho. Usho ukuthi mina ngizala izinja nginja nami. Kuthiwa yasukuma indoda yathi lilacu. Manje uma khumbula ngelinye ilanga. Ngelinye ilanga kushawe enye insizwa yakangema. Kuyahanjwa ke kiwe enkosini baba hayi useshaya umfana kangema lapha eshawa udoti khona indoda wakuthi udoti yakamthiyana useshayiwe to makushawe zami ingane akekho umuntu ozoreport ukuthi ishayiwe. Niyacabanga ukuthi uShembe akayithandi ingane zakhe ezakhe nisazoma yonke le nhlambe nithukayo. Makushawe zami engenayise lo ingobe noyise ngizomkhulumela. Kwakusanda kuba nzima kushawa umunye wamakhosana kwangaya umuntu sokushawa lo mfana sebeyokusho manje yonke into yenzayo emndenini kaShembe uzoyifica egcineni. Hayi kuko inkinga yethu umfundisi sesazi ukuthi uShembe ilo engikuyena nenzalo yakhe. Omunye othi Shembe ngesibonga kayena wakaShembe. Sihamba ngezindlu. Sesihamba ngezindlu manje. Owangampela. Kodwa sesibona oShembe abangampela nengebona abangampela. Thina esesikwazi ukuhlukanisa kodwa bonke labantu baphuma kubaba mkhulu. Ngesibusiso sentombi yakahade. Bonke baphuma lapha. Ngesibusiso sentombi yakahade. Sesibona inyama ukufaka. Thina sesiyahlukanisa manje egcineni. Nangu siyabonga Xola Nsangweni uthi isabatha elihle. Isikhathi manje is 25 to 6. Ake ngibone la ke ngenela uWhatsApp kusekahle nje. Le message yenze njani ke? Nkosi. Wona ke manje khona ama message uthi yawavula angavuleki ku computer fune i-tablet uqobo sizoyibona indaba yakhe. Babuhlongwane enyuleni uthi mfundisi wenkosi babusambothi impela indaba kaShembe inezimfihlo zasezulwini. Hayi message endala le ubaba uSangweni la uthi eminye sabathi ayibenhle kwabangcwele. Amen. Amen babuhlongwane. Amen. Sibuye Thulani Mkhungo uthi imini yesabathi ayibenhle kwabangcwele. Amen. Hayi siyabonga Mkhungo. Nayi voice note la ngingaboni ukuthi ubani ke lo kodwa ke ake sizwe ukuthi ithini le voice note. Sithemba ukuthi ikhuluma ngalolu hlelo. Imini yesabatha mayibenhle kwabangcwele. Ngibingelele kunina nonke lapha e-studio, ngiphinde ngibingelele kubona bonke abantu abalalele iNanda FM. Ngixolisa ukusenda voice note ukuthi ngibone kungcono ukuthi
ngisende yona kunokuba ngitype ngoba ngizoba mutjana kancane. Inkulumo yami yokuqala ngicela ukuyiqondisa kumfundisi uMhlongo. Kubuza kodwa ngisanda ukunithola ku YouTube. Ngangikade nginizwe ngangikade nginithole kahle kahle ku Facebook. Kwasho ukuthi ku Facebook ke yayincane ivideo ayikade ipostwe khona, ngase ngithola amanye ke ku YouTube. Ngithemba ngilalela ku YouTube ngase ngimuza umfundisi ekhuluma ngokuthi owakamhlongo ngaphansi kwenhlangakazi, kodwa kungisondeze kakhulu kuleyo nkulumo ukuthi uyayathi mekhuluma athi ubaba omkhulu impahla wayeyishiya kaMhlongo ngaphambi kokuthi anyukele entabeni. Kunentombi la eseyadlula kodwa emhlabeni ubaba ayethi anti kuyona. Leyo ntombi ayithi ixoxa ngobhombela ithi babe izintombi ngaleso sikhathi bese bancane beyizintombi ibona babehambisela ubaba omkhulu amadumbe entabeni. Nempahla zababa omkhulu zazihlala kubo kwayo leyo ntombi leyo. Yayithi mayichaze kanjalo. So manje uthe umfundisi mekhuluma ngokuthi ubaba omkhulu uLento wayeshiya impahla khona, kwase kuyangithinta ukuthi mina kungabe mina nomfundisi sihlobene ngalendlela eseduze noma kahle ngoba phela manje esikhathini samanje sekuyaye kube khona izibongo fanana. Kodwa ngithema ngilalela leyo nkulumo ngiqhathanisa nale nkulumo leyayishiwa ile ntombi ubaba yethi anti kuyona, kwase kuyafika lokho ukuthi mina akusikhona ukufana kwezibongo, okusho ukuthi siwuzalo olulodwa. Kodwa ngizosho nje abantu abambalwa mhlambe ke umfundisi uyobe alolodwa yini emva kokuthi ngisho lokhu mina ngusizwe wakaMhlongo. Angihlali eNdwedwe kodwa ikhaya elikhulu lisendwedwe. Sakhitsheni istop ekuthiwa isetsheni ukuthi angazi ke ngoza ngikhulanga khona, kodwa ngokuhlala ngisePaintown. Ngizalwa uAmos, mina uAmos ezalwa uJeqe obomvu njengentolwana. uJeqe ezalwa uNjobo abafowabo uMgcololo noSiyewu. uMgcololo noSiyewu bezalwa uNgaqa ezalwa uMzuzu. Kangazi ke noma ngeke ngibaleke ngiqhubeke ngiyele because angikwazi umlando omkhulu, kodwa kulabo bantu labo esengibabalile because ngake ngabuza ingane ababeyizala ngoba kuSiyewu ingane ngiyaxolisa ukubizwa okhokho ngamagama ukuthi ngifuna ukucacisa nje indaba, ngoba uSiyewu einganeni zakhe kwakuDumba, kuSidudu, kuPipiliza, kuTondo noNtofeyana. uMgcololo kwakuNongabaza noSangisani. Mase kuba uNjobo kwakumzi wakhe uJeqe, uMakati, uSihlangu, uTshali. Ngikushiswa ilokhu ukuthi ukuze inkulumo yami iqonde ukuthi lo Mhlongo engikhuluma ngaye uyena ni mhlambe lo umfundisi naye alento engihlobene naye, ngabe mina naye siwuzalo olulodwa yini. Kodwa bengifisa ukukubuza kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu ngevoice note enda. Ebengifisa ukukubuza kakhulu ke ngiyazizwa intshumayelo, ngiyayicele kwabanye abaziyo kodwa baye bangazi abantu bangabinolwazi. Sengiye ngizwa abantu abaningi bekhuluma kakhulu ngenkosi ilanga, ngenkokhelo le khona. Sengizwile nje nezinto eziningi ekunye ngakuzwa kungakenzeki, njengokuba lalishila ilanga ukuthi emva kokusithela kwethu bayosala uShembe babe baningi, nanentshumayelo yaseWales iyona ke engithusile. Ngithema ngizwe kwamanye amavidiyo ngabona umfundisi eyisho, kanti ngangizwe ile kudala ngicanga ukuthi ngangizwe 2010 leyo ntshumayelo ukuthi ilanga lakhuluma ngeWales, kodwa
lithema selikhuluma ngeWales la siliyayibeka ukuthi angikhulumi njalo ngeWales ngikhuluma ngani maNazaretha ukuthi kusazoba mnyama ekhambe ebumnyameni bethu thina boShembe siyohamba kuyosala kube mnyama la kodwa siyobuya lo engixoxela ke kwakuyikhehla nje lalidala impela lo engixoxela ke noma engachazanga kakhulu ngoba ngeke ngisabe ukubuza imibuzo kodwa ngoba nakho nisinikile imvume yokubuza ngoba nokwenhlangakazi ngezwe nje kushiwo lungakahamba uthi ngemhlabeni ukuthi lashi ilanga ukuthi thina boShembe siyothi sila uSathane uyobe lapha nebandla lakhe zonke lezo zinto zithema sezenzeka kwase kuyavuka ukuthi lento kwakhulunywa ngayo kuthe engifisa ukukubuza ukuthi kumfundisi noma lapha e-studio ilanga lalichazile ukuthi emva kwenkokhelo kuyokwenzakalani ngoba ngiyengithole nanokuthi kuyakhulunywa ngokuthi ilanga lathe ngiyawukhamba kodwa ngiyakubuya emva kwamashumi amathathu kuya kwamane kodwa ukubuya kwami ngiyobuya senginolaka oliphindwe kathathu ngike ngizizwe zonke lezo zinto ngicela ukuqiniseka ukuthi ngabe nalokho futhi kwakuyiqiniso ngabe lalikade lishilo yini inkosi ukuthi ukubuya kwayo iyobuya kanjani kuyokwenzakalani ngale nkokhelo iyophela kanjani ngiyabonga ngiyaxolisa ukuba mude hayi le voice note hayi ushayela uNjomane la bengithi ukhuluma indaba zakamhlongo nje ngabe ngathi hayi othi ngimlalele ngoba hayi ngiyamuzwa ukuthi khona la iyakhona angingena ke indabeni zakamhlongo angizazi kodwa ngingene kule ayikhulumayo ukuthi uyafakaza uthi usanda kusithola futhi wase elandela ku YouTube wayesefike eyayithola lapho kusikhumbule kuphakameni lezi zinto esizikhulumayo zafakazela izinto naye aseke wazizwa so okuchaza ukuthi lento lezi umfundisi asuke ezikhuluma la hayi ukuthi izinto engaziwa ziyaziwa uma ufuna ukuzazi wena ungababuza abanye abantu abadala angichazi ukuthi mangithi umuntu omdala khona lo uthi uvela ubona impunga kanti impunga iyayifikela ubone wena umuntu ngoba semhlophe kanti wathi hey nangu baba omdala kade waphila akutshela into ayiphuphile mthole seyimpunga nje naye sethi hey kwakhonto emjikijela kuShembe esehlanganisa umuntu 65 years imayiqala elokhuza uzokutshela ukuthi hey asiyibuka lento siyibukela kude mfundisi owakini cha lensizwa kuyasho ukuthi itheku liyahlupha usikhumbule ekhaya usukusikhumbule ekhaya khona lensizwa ugogo wayo uMagadeni uManzama number 2 umkhulu okugcina uNjobo ozala uManjobo kana umngwengwe waseMkhambathini usiye wamshoyo umkhulu wami owanikwa ubabila ngintombi yakamakhanya entinyane engelona neNazaretha bathi abanye kanti uyaganiselwa yini uShembe wenza akuthandayo so khamba ugogo uManzama inkosi ilanga yanika umkhulu wami ugogo uMamakhanya intombi yasentinyane ezongena ezogada ikhehlela umkhulu impahla lezokhulunywa ngazo zayihlala kithi impela uantu wakhe akhuluma ngayo ngicela ukukhuluma ngoManjobo owegana umngwengwe waseMkhambathini ugogo wakhe lo ngithi uMagadeni yilo owahlangana nobaba omkhulu entabeni bayotheza wathi wena salukwazi igama lakho usunontshengula ngoba uthanda ugwayi wamakhaya uyena futhi lo okuthiwa athi mexoxa ugogo sasihamba noRobert Papini ezofuna intshumayelo uthi kuRobert Papini uthi nginika uGologobo umfana kuqala ngitshela indaba yakaShembe uthi zasithi masina ngawuthi mina kuphele ngangibamba isigci sokugijima kwakhe uthi wathi uyaphambili abashiya abantu ngimlandele ngibe seduze kwakhe kodwa kwathi mase efuna ukukhetha inkosi uthi wathi uShembe wena salukwazi akufanele ukukhetha inkosi manje unontshengula lo ngisho ukuthi lensizwe ekhulumayo ikhuluma into ekhona yakithi kuphela sesiyatholana nayo omkhulu bathathu babale bonke kuphela kuyasho ukuthi ingane uyaphambanisa kuyena ungaqa unguqa ukhokho unguqa uyena lo okwathi ngosuku azohamba ngale emhlabeni
wathi ngibona ubhoko likaShembe ngibiza phezulu kwentaba inhlangakazi wayesethi bizani indoda yakanzama sengikhohlwa ubani igama layo wathi bizani indoda yakanzama izongibhabhadisa uShembe sengimemezile uyena lo babamkhulu ngoJanuary wokugcina owathi mhlongo ngubabamkhulu ukhokho wethu ungoqa lo njalo uma kufika umhlangano wefika bingelele ngesilwane mase wami umhlangano futhi avalelise ngesilwane into aye nomkhulu wenza lokho iqala ukuphela lento sokuyithina wabhubha umuzi ngesikhathi sikakhokho unguqa lwamshoyo inkomo zayibulala inyoka abayibuka ibhayisikopho yakateba le inkomo ezimbalabala emihle ehamba phambi komuzi umuzi wakithi lo omkhulu ngangowenkosi igama lakho sekubalekile yilo wakithi lo umuzi lezo nkomo ngiyibonile ngiyilusile ozongobani osayindodo ontusi ngiyibonile ngisho ukuthi lensizwe ekhulumayo nje ngiyaxolisa ukuthi senikhombisa itiye yona ivilelekile kodwa nami ngithi lo mfana wala ngezobizwa omkhulu ngegama kanti uzogcina ebuzile uthi ke ubabi la uthi mase bubu Nazaretha buyoba buhle buphindwe kasikhombisa uzoba khona ingakho sithi abizukuphela Mwandla ngazi ukukhuluma apha awuzwakala ngithi shothi abizukuphela uNazaretha njengamanje bufana njengonkosikazi esikwa uthi mayisika unkosikazi kusuke kuneyinhlungu kusuke kungemnandi isikhathi esiko kodwa uthi mayiseyishaya phansi ingane kube mnandi uthi usenanga umuntu usekho so uNazaretha bufike kulezo sikhathi ukuthi biyasikwa iyona ke inkokhelo lokuthi busenalento kodwa into ezokwenzeka kuzohlala ingane lezo bayinhle ibona umhlaba wonke engingakwazi ukuthi imaphi le ncwadi khona incwadi ithi ezulwini unyaka uyaba iminyaka manje methi thina sabala ngokubala kwasemhlabeni ukuthi methi 30 mokusukela ku76 so kufanele ngabe uNazaretha uyabuyela manje wayekhuluma indaba yasezulwini unyaka ezulwini asazi ukuthi uyinyanga eyingaka asazi manje methi 30 to 40 years asazi thina ngokwabantu sesilindile ngoba thina sikhuluma indaba yomhawu ukuthi hawu naba abanye bekhululeka sikhululekile thina liyena ukhuluma indaba yasezulwini unyaka sathi inyanga ingaka ezulwini ziningi izinto ezakhulunywa singeke siyibone uthi nje safika lifetime yethu hayi ngalesikhathi kusabona ziyobonwa abanye kodwa manje thina sifuna yonke into yenzeke manje lokho kuzala kweingane no 11 years sebashona bonke abantu ayihamba nabo babamkhulu ebona umbila omncane ukhahlela izikhwebu wathi kuzisikhathi lapho khona izingane ziyozala zingane abasekho abanye bazothi akusho ukuthi wesikhohlise eqamba mama sokubonwa yithini siyakubona naloko okushiwo njengamanje kuyothi mase kwenzeka sokuphindwa ngasikhombisa siyobe sibabaza mhlawumbe sizobe singasekho and abantu abangekho eNazaretheni bayathuka ukuthi awukati nina lonke ulwazi ukuthi ifuture izoma kanjani ngoba ibubathetha lento yakhulunywa kokho yakhulunywa wakhuluma ngabayopenda imlomo neinzipho abazange bababone baningi abantu abadala wakhuluma ngomashu ungakakhiyo wathi ngoba kasileyo kaSpain wakhuluma ngokugingqika kwesitimela efinge msingakagingqiki into ngisho ukuthi uShembe bonke akukhuluma wedwa uyiNazareth noma ulona kodwa kuyakuthinta yabo abantu bayitshela ukuthi lekhulunywa uShembe ithinta amanazi ithinta wonke umuntu ake sizwe nayi voice note futhi hayi iyahamba le voice note odwa ikhuluma hayi ake ngidlulele kwenye isabatha elihle kwabangcwele ngiyabingelela bomhlonishwa umuntu akahlambisa lo ngilapha engcongcweni ngithi kahlambisa uma wami umambambo abe nesabatha elihle nomakoti asekhaya mamsomo ngithi isabatha elihle ngiyabakhipha bonke nezingane ngithi babe nesabatha elihle wonke kaMnazaretha onyazi lezulu abe nesabatha elihle
amen. Hawu amen amen. Uhlambisa uyabacelela uhlambisa semaphephetheni siyamazi. Uyabacelela hayi. Hawu nayi imbongi. Yaqhamuka imbongi. Ngaka Ayikabizwa nje. hayi ngaka hayi ake ngibambe imbongi. Idonseni ngebhesi. Hayi ngeke akukwazi ekusasela u9 minutes wonke hayi akukwazi ngeke iyasixosha eli kangaka ake sizwe naye enye voice note. Isabatha elihle Uma mahlambisa lo sesimzwile khona enye voice note ngifuna hayi ama voice note aphelile nangu indaba ezinhle la umfoka Mgabadeli la uthi mina esabathi hayi benhle estudio mfundisi Mhlongo babusambothi nobaba uMandla ngiyabingelela indlebe ngihlezi ngiyibekile inkosi nibusise amen amen ayike hey ama voice note khona vele iqhamuka la sithi siyaphuma kodwa ke hayi akukho lutho manje nakho ungaveli lutho ake ngelapha ku Facebook ngibone ku Facebook ukuthi uthini uFacebook wethu la umduduzi kaChakithi uthi sibingelele estudio indaba ekhulunywa ubaba uMandla ngeziqalekiso ezixoshwa emhlanganweni zigcine eziwukhondolo lomndeni into enesifundo esibalekile kakhulu sokuthi umuntu akhumbule ukuthi akaziphileli yena yedwa nengicabanga ukuthi uma umuntu engenavalo ukwenza okubi okungenani uvalo kumele likushayele abezayo ya sengiyamuzwa madubi isidlo sikathonono Mbatha mina ngokwami njengomuntu ongakholwa ngibona amakhosi obuNazaretha agijimisana ezinkantolo kusho ukuxabana lokho ngiyafisa umqalo wendlela abuye azolamula iphele lento yezinkantolo babuyisana uma kuthi umuntu kwezisho ethena akakholwa kushuthi uchaza ukuthi akalona iNazaretha kodwa ukhuluma ukukholwa uma bese kusuka umuntu ongaphakathi ke ethi uyiNazaretha yena akhuluma ukwahlukana futhi unesifiso esihle uthi ufisa Nazaretha bube ukhuluma lento esiyikhuluma impela ake ngiye lapha kwinanda 88.4 FM inanda 88.4 FM Facebook page la umanqoba Phiwifa Mpanza uthi amen avela sibonga Shabalala singamkhulumeli uThixo singathi sibheke kuvalwa komhlangano kanti uJehova usazowuqhuba Thokozani Emmanuel Mpanza amen mzukulu kaHlohla Mwangala uthi amen uAvela Shabalala cha sifike ekupheleni ukuthi uyavala noma uvala umhlangano akuchazi ukuthi kodwa inyanga kaJuly ayiphelile iyona inyanga isekupheleni kwayo esikwazi lokho nanokuthi isihloko sanamhlanje sithi uhlobile yini ngathi ngoba phela umhlangano asisho ukuthi siyawuvala ashonga ukuthi siyawuvala umhlangano futhi ngathi bekhona sixoxa ukuthi kwenzeka kwake kwenzeka abantu bagoduka babuye so into esiqonda kahle leyo nje ikhona ke nje ukuthi kodwa iqiniso lokuthi namhlanje umhla ka29 umhla ka30 kusasa iyaphela inyanga kaJuly siyathanda yona inyanga iyaphela iqiniso limi lapho ake ngibone ke la hayi siqedile ke manje sengenzela ukuthi
sivalelise kahle senze konke kahle singasatatazeli ama voice note ne memezelo zifundiwe ngoba hey kubhlungu ukuthi kusale izinto zabalaleli ezingafundiwe anzange ningifunde mina uNkulunkulu wasekuphakameni engathi angaba nathi sonke nathi esiyisolayo ukuthi khona la sone khona uNkulunkulu ngoba phela uyathanda abantwana abayisolayo khona la sesibone khona ayi ngishayisile la bese ke umuntu eyicelela intethelelo ukuthi uNkulunkulu azasikhumbule khona umuntu ongaboniki ukuthi uwonile nabona ukuthi konke nje kuhle hayi ke na indlela abuka ngayo thina siyazi ukuthi sona nsuku zonke sona sicabanga sona sibuka sona silalela sesikhuluma ngensizwa la engangenanga ezulwini kwathiwa cha inhlamba ingene ezulwini ingakazi izithuba ngoba manje ukona yayilalela yayilalela ukona lokhu kungendlela eziningi angazi ngona makunjani ithi inkosi langa ezulwini ngenwa ngokuthandwa khona umuntu okwabe nenhlanhla nje khona umuntu othi ade eyiphuzela utshwala wakwasho njalo umshumayela umaphumulo yambona umfundisi uBen Maphumulo le sengimbiza ngegama wathi wakwathi ushumayela kwenye ijoint uthi yena wayishumayela emajointini kakhulu makwamasonto ahambe komawoti eshumayela uthi washumayela kulensizwe yathi uthi iqembile lensizwe yamqhweba atsondela la uthi ehlale ingayigqoki ijezi noma kuyabanda noma nje yatsondela la yaguqa la yamguqisa phambi kwayo ibeka ujeke wayo la isikhathi yabuka la yamkhombisa la uvalweni la uvalweni inesiphambano le esincane simnyama esibhaliwe la uvalweni isiyamtshela ke lensizwe uthi angibona mina ithi mina ngahamba emhlabeni sengibuka isikhathi sale ndaba sisekho kodwa ithi yaba ayisenza imthathile ingilosi zomubi kuthiwa esihogweni ngoba wayiphuza utshwala uthi kwasekuqhamuka lo muntu ekuthiwa uShembe uthi hayi wafika wangithatha wangihlwitha kulabo abasebehamba nami bethi mina bangisa ihogweni ngoba ngiphuza utshwala uthi wathi hayi owami lo uthi sahamba naye uthi sathi masifika la endleleni esebaphucile labantu abathi bangisa isihogweni uthi wayise sengayifaka imbongo emanje uthi wayise ethi mntanami uyabona ngalendlela esambe ngayo uyothi masubuya futhi uyohamba ngalendlela uqonde kumina uze kumina wena uthi makhona okuvimbayo la endleleni ufika umkhombise lokho babe sebekudedela uyohamba uze ufike kumina umkhombisana lento umshaya umaka wathi bakhombise lo maka le engikubeke wona uyohamba uze ufike kumina uthi uyangibona ke mina nje obuzoshumayela bashumayeze bonke laba mina bangifa la ngiyakuShembe ngezulwini so ngichaza lokho mayithi inkosi langa ungena izulu ungena ngokuthanda yathandwa lensizwe sezimthathile ingilosi zidzimise esihogweni wathi nesihlabele sizongena ngenjabulo ngokuthanda asivaleliseni umfundisi imini yesabathi benhle kubona bonke namhlanje abaye emasabathini bahambe kahle sixolise uNkulunkulu wasekuphakameni asithethelele mokhona la sone khona sizama ukulungisa indlela nathi sikhokha inkomo kaShembe bayosithinta abantu bangasabi ukusithinta khona inamba Facebook ngiyibhalela ngizoyisho futhi ithi 0606131515 0606131515 inamba ngamfundisi leyo mwanje njengoba esho nje umfundisi nami ngiyananela ngithi isabathe libusisekile kuManazaretha wonke magumbumana umhlaba nabalali bonke benanda kukude kuphakameni amen Thaba kaSambothi inkosi mayivuma kusasa ntambama 629 sithi sikhumbule kuphakameni inamba yami 0760543833 ikhona na ku Facebook uyithola khona mina sabantu ayibenhle kwabangcwele